Nimbula nakbalebna semamai bikimnina biwakani nakbalebna nomuni bakrorong mai nambong ni singbina kanikua kerbi bosoti tiko yani ni bember na nero bitala no kina nongku marama bulangi en doangana waso selilai ni Dr. T ya usa marota ni kirosa sia marawe ningo na marama biwakani na kabini sigini kwa nimbula binaka boleh binaka Sarafina Mila, boleh binaka Pita Tangida, boleh binaka Mbuli Sara. Nak bali bikim ni na bakrong tikumai en ambongi binaka ni kosa uti tingko na viwa en na 5 miniti mai na nonta pono mai biti en singa bakrong buka en korosong bulkan dua ni singa ni bula Julai. Bikitunggo Hawaii si singlo tule butiko sa uti na tilkan dua en na 5 miniti en ambongi. Nimbula binaka bali bina nomuni sema mai and sema sarchungoi na korba turanga mai somo en yanu yanu totoko tabiuni ia and na sema tikungo kena nonta marama bulangi ka sema tiku pakanra kena yanu totoko obalau marotaki ni sule mo ko na nona ngauna maramo so sara ia marau ni wakondoni ko mikiro betala noa en kabi ini singa ni koa bikim ni kede na sema tiko na yan totoko walau bako sibi na koro bangandadi ngol tuke na bako mbula bikim ni kede en mbongi binaka ni ko nak bali sara na nomni dobito ko ni tiko mai be baka ngala keni baka raw na rongo da manda sere ngo sere ke bangandadi ka langata o sabuto bakan dia bosa mitik butaka na nanda bitala no na kabini signi ko nimbula binaka. Isa mangandali Sai mangandali ruing raki is kambani Lumuna mo tasinde na wai ending taki Sa makapungon kanay makaraw na be ang baki
rora melakan dia serongo nakapagalev sa buto baka bosa na ser to kaya membaleti bangandadi makasaranga utau balitu barabi mai bangandadi bongi melakan ikua baka mbula sartukani bike munikede na veo kani ni sema tiko mai na bongi melakan ikua marotaki ni solitu na ilengu ni mbula be na nonda marama bulangi mikro mai bitala noa na sigo melakan ikua mentala baka mbula sarongo bua mbula melakan ita marida marama tale Watkins. Isa ni mbula binaka maramanita ni mbula. Isa, baka naputunan raki may tabiuni na bongi binaka ni kuwa. Toto sa tungan ra ingo taviuni. Raki binaka. Totoka binaka baka levu kamaro take ni ranyo semra ni kuwa bako sibi ni ngoli tuko na bitala noa na lomo ni bulongo sa katoli ni madongo sa fotalgo dona madha kutumai na ulutanga ni ulo baka biti se mbuini nga o maro taksar kina baka levu marida ni oni selemena no mningono mendor me bitala no tau manda me oni baka madal tiko ke muni manda weekenda na no muni koro korni basu kena pononi asusukin. Vinaka na ya dhangunga o marid maramatale Watkins au ngone leo ni wangandadi lebuka ovalau au vasu ena koro ndomo abu ena te ino baturova ena sanova onrovi. Nongumbula au sustunga misenganga wanua levu wana buku ni daka na nungu tumbu turanga na rono nungu tumbu rau daka batal-tala tal ngas ni ndana balotu so ele puna ngona kito sa mebe to sa kito ngango mbal tana daka susi senganga o chinga kito mentoki mo kito sa mituk sa tunggo kito mevengara tunggo ngona na yan bulom-bula taveuni. Sabi nakavalim. Sa man na pala mo ninam do sa ati ko may tabiuni Marina. Ono nambaki. Kauno nambaki nito kito making in 2017 so it's been 6 years now. Ono nambaki. Ono nambaki. Oh, totok baka oti. Baka tapa na mo bully. Bully man tabi biti ko na mo secondary lay na primary school o klan ni bito sa na mo tumbuturanga kembali dora bito sa kita nga Roni wasi apa tabi na bibuno bully kina. Vinaka na nonguvuli au mena klasi 2 kina klasi ono au klasi 2 kina ona Senganga Indian School na klasi ono itolwando nungu korvuli pangona na buku ni veto yake kito wa tal chuma Senganga na temwa no manibuli chunga kina ona Senganga Indian School tem 2 kito sato si number 8 au manlebuli sari kina Ibuya District School. Tem 3 kito mani stato sar maindama to na koroi mbua na tikino mbua na stano mbua na tikino ndama na korvulo na Ruai Village School o sange mevo chekina nungu klasi ono vitu kina walu sara. Form 3 for my secondary level Form 3 ulebuli tal Senganga Central College Form 3 Form 4 o chamani Form 5 Form 6 Form 7 o mevo chek I mbua tali ne Kavaki College. Form 3 kena Form 4 na korvuli do? Senganga Central. Ya I back tali Senganga. Sandi ni otik bunga Senganga. Oleh dawir talmai. Sandi. Dawir tali. Esa. Andi na namuta ko may Senganga Indian School may bakana ni Robital no tiko bat kebida na ngoneleo ni bonole wilkino di o Lumila bakatal ngakin ng ngoneleo ana wat susau kerubital no nambongi rawasya chukmay na non robulti ko na kornibuli nindia gay talibeo ni nataro manitarong bakata pa na mabulti ko na kornibuli ni ngonen India na namu bakang buini nga nadaba sema bate na ruaya se daba rakana ngas ni buli se daba lakatunong baka sama ni ulu baka bititi ko yo buli tiko na korobuli ni India baka bida man sa teka mo mabamboy ni nga Marita nungu buli chuma Senganga nungu Hall of Primary School nungu buli chikina na ulunga ma awa ulumbalago
Just then kita usah nunggu les tali main buah sampai form 7. It was just still I was in form 7 then. Au sangai ko timbuninga kina, sangai tobole kina buninga, au sama ni o timbuninga kina. Au sangai me ko timbuninga sana form 7 ya, au sangai me from my mom inspiration nga ni ndotunga na kabia usuko tunga manebuli mani patataru sa to kwa. Leo abadava kusini vinakata mambuninga tu. Ando na kando mundo re to irna ngone lewa irna to pastu pangor mambuninga ando pinakato mambundo buninga tu. Ocha ko bango serma ko kilele no rangenge tambua. Do virna marra mi kilele ndo roro dari ribina ko mambuninga. Kusini vinakata mambuninga tu baya sa bango. Ayake mantu sa. Ocha sama ni koti sara. Yung ono sa me koti kina sange me kila sa I like it. Sa may kila kina pinaka rere bina antini ninda may buninga to ni baka nga ni kenda hindi winga o kenda na maramay tau ke. Iya, nasaranga. So, ko saranga na tarobya tarong na daba na kena dindi duk sa may form 7 ya kembalo sa ngonelele usara. Ni orele suna ngono ang bukit tu kinaulumo pa na mo pa kumbuin nga na daba na bisa we ado bikim ni lomaya. Okay lang sangay may to be honest just the feeling ando nga nakawa kilay ilomay baka sa tutungan do nga no sa ando ready rin daw pambuningan do nakanugun daw kla Rida bangong daw binakat tumo bundong buninga talaga o tingaya ngono sa may koti kino sa may koti o chikino sa may buninga tu kino sa may rida on bango na lelo sari tu kino kengurai rai sa bango sa may marutak sar kino no sa may buninga tu kina iyo or ni kanga nongo it's just from it's just seling maybe like ningo kino ya undinai na kengundi bingo ya but ni omara mito ke yeah it's just a whole different feeling and ngono may buninga kino ni ngono lao kino bango clever ka da mega stand out outstanding ni bango ko klau ndo no to mbali balete ni kapaka nga mo sakita ka to buninga iyo Reida, totoka saranga rida reida na nomu sema ya me baka awasawa se chukmena mateni madha na nongku takabutik na ulutangan ko marida wa se chukin bira na nongku bulang ni go non ding ding bir na bakarong tikumai wakati ko ya marida senga ninda kai ni due binaka due senga se ke baka era buninga era ulumbukitiko senga ni binaka ya me benang buninga senga non ding enton ruro ke be bulumbuki ke sambala mangana lum sa ko serenga sa ante dingoma ya ke bakai tiko na ding dingi the choice that's a very important word the choice for you to make for you me round ko bang puninga sandon din na nakatutok umarata ka matanga na na bakong giti ko na bala ko tunong kasama ni kerkerbi ko na mbadi bedi sa tunu wasam ndo mandang na kawali wasam tatugo ni sana le mistak na lungu na kena balabu tu ni sana koti o chingaya o mani wasam tunga sa senga it's better for me just to try manda see how it looks motopole manda la kalau aku nanggele o sama ni topole nga o tu nga ya nungu review na le lo sabago nga sen ngo seranga inda nga o mari da jima samari dan tira sarangango so kwa sarangango yo sa may marutak tunggo yo sa talita ka o rin ko na marutak saranga nungu ibuninga tunggo yeah, this the only hairstyle saranga o pinakatambenga sa talita kambenga kina di nasalo marota ka ni nabuti minista o
Lenora ngir tambuona mento tokne bakritaki balete ni lem sarngara bitar-tar chumengo biao na nungku bola mata me surital ngamoko me na me talano yo kila ni lem chukuna nona bila ko yaki na besi buru-buru segala sunga mengo me New York maga ni liwa chukume Vanuatu ya usaba ko tibi kondo na bola kerkere ke bukan ngalala dono ngono me na me talano to ko weekend ni kwe dobir na ngonelo ni biti maram ni biti na ngai tumbu tak cuma sadari ko cuma ni ulu ba biti tunga Dari ingot. isa ndagare ve andora kambim bimbak weekend na maram ni biti ngonelo ni biti ngono ko miti ko sona kana ba pertani role models na dava manda na murai na tikine ya miti ko mbaka iso menda redira mere bakarita ki mera ni sole weekend na ndondo menda ulu ba biti tava no numika Iyo, iyo me bakasar nga ya no na tukuna mikino maya baleti Lenore Tambua. I can say she was also one of my inspiration. Nungu really kwa nga andon ka nungu rida kena rere tutok ni na buninga sama ni may tobole tu kinangono sama yung buninga tu kinango. And au mandanga ni Robita lo chubiti kimami just with a sing out au vango sara tukun sa chiki nango nambalet na interview go tukun sa chiki kinabalet ni buninga sama ni vango saro ya kila this is mandanga via mandanga personally au binakatal nga mo inspire other young girls tal nga ke baka na mainly walu beni nandun lu wala this is kuniyato nga via for me to pass it down to my generation niyo sa totoka saranga totoka nanomu bakumadalata kamaya o klani na ronga tanggo Lenora ngir tambuan ena marau na marau ko ni soira revi ko edake vesi weekend na ngone sombusara sangai bakana katukunongori sangai ronio ay pala tirtal na ngone ra kay murmay kay bakana manindo dua se rua se pidana lube ngone le may muri era na bakumbuy nga talaga ya bata bina onay bakumbuy nga talaga bari ma iyo bambuninga bambuninga talaga mo ko ngon leo simpuninga tungango Reda, toto kasaranga Kero bitala no kay maramagas ni buli badengo bulo salot na walwalo. Ko ang gas ni buli melelin, ang gas ni buli talanga ko may andi ta kumbawe. Maniba madal ta katsuko endo na ulut tanga bina ka tereus ranga bali bu marida. Nito kuno ko rona ka wase chuko ko nambong ni singa tuno ko rona ka embimbi na lomo ni bu bali. Matai o ira na ngonelewa era chuko ni bali mera rongoda ni tukuni chukubeira ni bimbi na wakabweninga. Kene karua mera reida e matanda. That was the lesson I got out from ni Robita Lanovat ke marama kasibul badi yang bulu salote na walo-walo tari usar nga baliw na Vitalanoya na kambing bisar nga yo klan ni usar nga na marama lebu talaga na bubal raba ko rongo chukmeni ko mera rongo da chukibal bakata kana no Vitalano marida ona ona sa matal taka chukubiko marita patak mo bakampoy ngaren so you hearing it orang ada chiku kene karua moreda matana pot sa wakata manangana naman do bito kaya kitiko baleti na mutu-mutu-muturanga ni turanga tal-tala and bi koro-koro do ngolikin ko sa redan ko do ngoli isengkanga do ngoli sa rembua mulibuli may buya district ndama wata pa na murivira na marama era ulu babiti na bi tikino ni ngolikine tikino ndama tikino buya bukatalanga kino senganga omandanga no don makamaya nungu buli ko ay buya district of asamta kanin nungu okay nungu buli ko maye so like I've said they're primary school ulum balaw tumikin sange form 7 no sange tawali kina mo buninga
So ni nunggu do redir nunggu gas ni buli mandanga ando na ka nunggu do redir non sul non rako ni ndara duru mai vango mera me vio velide na totok ni non rombuninga kena ando redir vango isas do taninga na klaur na maram mera vambuninga ni ra duru mai vango rako do taninga entering TV. Tiana saranga, it's very ladylike, very very regal. O class on beka nakena mas bakabangan tavi beka ya. Very regal and very ladylike. Iya. Toto kasaranga, dina to na kuno tukuna mai sarang kas ni buling kori. O baka samta kamari na buli cuk mai nambu primary school, awa buli nambu ai. Baka samta sarung kas ni buli kelasin 2 Mrs. Bonromo. Kene kelasin kas buli kelasin 2 o Mrs. Zero. Ngora baka mbuni nga keve ngo marit. Now I'm thinking back na mutu kuno ngore. Kelas tolu nunggu gas ni bulo Mrs. Oliviti. Kelas 5 nunggu gas ni bulo Mrs. Merseni Naisoro. Kita ko sa kaya baka nanulis ngo. Kelas 5 nunggu gas ni bulo Mrs. Koroy. Kelas 1 nunggu gas ni bulo Mrs. Namoli. Or to baka mbuni nga keve. Now I'm thinking back. Reda ko o klaro na mubi pa kong geti ni ko na mutuko na miya ni na mbini nga ala ko mata na isulu-sulu na dapa na isulu-sulu dapa taray kem ni mari na muridir ng kas ni buli. Sulu and chamba. Kwa me iyo. Sulu tikina chamba me. Wana sulu tikina chamba nga na vinu bo patin kena sulira. Gay laktuan patin kena mbuni nga re to toka. O char ngi do dura ni bangora. Vai anda ni vike mam nongoni buli Sarede lakana numa ya o klani lakango na vaungitir na barong tikumai basi so perangkas ni buli andara kango menda kotelistal mendo na matan rendre iraduru mandanga me na lomo ni bali buli tar matan rendre tumero ke bakam bula mi weekend kada mandanga ngoni buli so weekend era lak tumi kuri bal rarau tumbe kamai sedap ragi ready ticha di mata mamarau tu sarna marau sar. No. Iya. Benak bakal lebre na namo wasemay na urtango. Baka tapo namuti ko metabiuni. O kla ni samba ki bitango 5 si ono oriental chumbek nga nilelebo na ngonelew sa relistal bek may bir ng buini nga na namuti ko bolingor may tabiuni Marita. Iyo. Leo sarang awa samtak nangona sangindo nangona lek-lek ngago dan nunggu cousin. Ngona nga ko chimbuni nga kinas ngani andende already ko ni sa bito bang ko naging kwita sa ngani dito sa rin ko tel ngani kote. Sambe sara no comment sara no message no ba. Nice no mbuni nga pero ngo iya talingo sakit nang ono bek ngam sa bambuni nga may ina. Sengan itu to patang nandarera enta marami ni. Iyo. Levo sarang ke ondo redira bambuni nga. So matanga nangon lalay na sa primary school tungo sando totokan din ni ra ba sulibul mi bango ngay seru to may babina anon rambuni nga ni ra yung bitu bango. Sa totoo kasarang binak balib sara marida na mo tabutir chuk may sarang ngonelew ngonelew lalay ra ngone sara o klani so talaga na ngonelew ra bakarong ti kumaingo ronindo man na mo basa ni bakandre abir na ngonelew so bakara lomo roti kum beka klani chuk na indre this peer pressure bosibi marida simberni so menatarea roni vetro ni kotale. What are some of the challenges? Klan yung ngonelewa na menangon sarnaka. You can afford to perm your hair or do whatever on your hair. To be dingi. How do you tackle those challenges? Nan bolem-bolem sa tap membaleta ng dingin ni takawul. Iyo. Ningon at this moment matanga so nungo na ni undo re de son tomate ni ra so vera na vera na nungu itoka ni ndori lir ni ra lak tu mai vetek na lundu na balawo so nungo ndo mistaka but then ikla ningon it just
right now mandangai salak may ato manito nangawang it's just when you nangonong sa kilakina ng bimbi kila ng bimbi ni yulu ba vici se ng bimbi ni bununga it's not something that you to force yourself in it's just your namuding ding for me personally mandangan ding tak saranga o nunggu binakat saranga mo sa buninga nga mo sa kotim buninga balatani o sa tara nunggu ngono sa lebas nam taksenga ngona kengundi this is my true identity as a Fijian girl, as a young girl. So ding tak saranga. Ngela ko may sana challenges via ni isenga ni utador ra kino balet nindo na kausta ding tak saranga may lomango iloma. But iyo ke baka mbek ndo bekim ni so bekim ni ngona leo ni warong tung mengo se so bekim ni na samber mbeka ni to yang na buninga se sometimes beko ko dana stage ni boleh kusana no motobole but then you haven't tried. I just wanna advise you and encourage you. You won't know the difference until you try it, but the ningo na kenda hindi na kenda nito kay kuna no mbeka ni nakot pa na vada mbeka na kumurai rai ona riri na ndigo benga se senga, but then just give it a try. Once you do it, it's just a whole different feeling. Oh no, you'll be proud of yourself. Lately, you're gonna think, yeah. Mo kailangan ng bimbi ni buningan once you know the real meaning of this, o nasenga ni tadori rawa-rawa. Totok. Nakapakalibu na nomu wasa di bakal ngangata ki akla ni netunga ng boleh-boleh ke bakanta ngone lewa si santa dotok na tambang bekan dari kaya ng boleh-boleh na lakutunga may bising iya ke bakasa bundi melonda mendanding taka sambun do na katotok ni ubi bakungit sarngakin me bakana kau tukun me you feel confident in your own skin and with your own hair ni sa tumbal tu baka manangay sorando baka tarungi kumbeka si sorando baka bula mai nangonondo tumbal kin na so nga banua ngono au ndo tombal kinabango itau ni santo tombal bango tama ni upas bango sana ndorong na comments I never stop but I had comments wow sa totoo din na beninga ni ngonelo ngo sa reripina nga sometimes no wasam tak dono no tombal tunga le volleyball na makete manisot sarf tikinto na marama o seng mandanga nikla na marama ngo so o sin ili she just kamu nga kwa bango sari sanungu ngonelo ndo awit kuno bikum ni stare rebina saranga bina ba lebu no mu maroche na buninga wa bina ba lebu venana pa itu kan menapa saya ya mantanga ilo maningon orang kina wakasa guys singa benda na liunga kle bako senga o sana buninga tunga just iyo Silvia and Nalo senga talin ga via vesa taka sana buninga tunga betni viva kongeti viva ungeti você vira maramen rosia kan dibikilai rosia sanga dibikilai sa totokan dina nagere birembekan na marama rasa gasta kesara erbon ini tu weekend na tambah ngon yang tada lakot laki tu kini ko yo kenta ngai dan soli weekend bekan na bekaran darin kae na inui yo kenta tu ne tambang go en na paista kesempatan na bir na kay murid ko mai sabi ba kung gitindi na nanomu robitan lo kena marama ya da boleh itu kuno binana vi naibale ni nanon robital noya iyo les ngamay may tanong takvinando nakana maroni asat ko na reda ko na ochi asat ko na tibi kondo taninga ng buninga so mango say manolo ko ibay mari so manolo ko iwalangi ng buninga na stand out just a whole different thing ni ondara it really defines you ma like I can see Marawe she was really proud Toto kasaranga wabini binak saranga kin marida ke warong cukumona
Vai di binak sarvali vikoya na nona viva kongeti ko sa may ratu kinu ko dor vital no kina ken ko dor vai di binak tal nga vichu pili lulu siman sina nona viva kongeti mendor me vital no ando ngano vital no leka leka si berni da dor vital no ko marida na ni tu chuko bol minisilandi so ngon sa do dan bekia ni tuta ni eu do babu na me kato samber na lakon do benua ni sando bos vio na kay balangi doon ako na upunta chuko na train. Kato upunta train may Auckland, may upunta sa Wellington. Na bitala no da kamo tu ni bono ya Auckland di Wellington. Na lebo ni tamata rabos biyaw sa tarinyo ni tuta. Yung kili kaya may be o bang koyaw. Isay labo. Ay usang sarangan ni kili rito. Kasaro ko. Era kili ka ba? Kasaro yaw. Nanong ni nga. Enggak, hindi nasarang. Kila nangono utong balikin ko ang mo lako na muli na kang buli mo na kakana lo tene tos tuna tuno libol kakana mai. Ang gilis may bango sa kayo ndorang bunungan balang. Where are you from? Are you from Fiji? Sa lak sarang amin talan no ko. I went to Fiji go sa talon mo ko. Iya oyo mo nga cruising bikilay. Iya sa bosa nga na ulo na rin ka Nahulog ka Sa totoo ba ka nagre na wakanakaw dito ko naman no the true identity. O wili ko man mo na comment do na maramang go Lena Ratumendako. Kung chuk mo ko hindi na saranga nong gulewa e baka saranga go riba nua keto lako kina erang go roya ka baka binbina kataka na nonong buini nga na lubyan ng onelewa. Right? Totoo kan kung doon maraming ko bitar-tar chuk may nalubian ng nele na may maturing talaga na maraminggo baka totoo batiti ko na itukutuk na the message that is coming across baka silibir doon na confidence baleta na boss na rongo ta marida may labit si para Gobi, hindi nasarang Rede matanga na maraming goren rosa tay tauni manito ko naman rosa ang matanga ni bikilay sen rosa ang matanga ni biokan sa lela ko sa nababi ni bina kabina Gobi. seperti di kelas nga mo ko ni nakakit-kit nga buti nga may bale Mga bale. buti may bale di na saraka isa nakabali sar marin sebenarnya may dapat ni darubital no di kuwa tiko talin do na itukutuko binakat mo siya beira na bakarong tiko may do talaga nakangko rital nga liw talaga naturang tama au rital tsinga na tiko mo men na ulutangan ni buini nga lako tiko mengo au do na ka tariw bakaliw na non comment naturang na non baka binbinak kung ano bikim ni na barong tiko may bosi bikim ni naturang tama au musika roti ke marida ke na marama ne me baka bini bina ka bikim ni naturangan indo siya mo menon ko programo ni maro takati ko na vital no ni buini nga on sila na kana ngono ko bikim ni marida ke total na ka obiosya Vinaka tarangono binakungomo binaka nongo anti Simon for give me this chance for me to get to connect with you Dr. T. Yo vivo binaktaranga veke muni marama na ita binabali usara no muni vedi ngomi ora to kanyo mai leo ni nomu interview na wula sa tungo na vulongo iyo biba binaktalanga ni veke muni na sar mai veke muni na sembera ni interview taki veke muni na tur tumbu marama turanga veke muni do encourage te kirna luve muni nambaleta na ulu babi tibi na vale na no muni ndau na kena marro itu ngona na kenda hindi na kawa ita okay na asar vale sabi na ko sar marida bikim ni na barong tiko mayo marida siyam sar tiko may na korwag turango somo na yan no tabiuni na sana bagturango taon robe babi ni binaktek sar kino bakaliw na non na siyam tiko may ni kuwa na nero may vital no tiko na bogi binaka ni kuwa klan sa utik ko na bima maniviwa kero bibo suti ko yani na marama viwa kaniko ni mbera na nero tubu ni nero vitala no ena buku nga ni do nga na waso sa pakatakataka ena bogi ni kuwa ya kero marotaka ni ndechuk nga na nero may vitala nongo ena ulu takatik nga ni mbuni nga
na ulu bakaviti ke na nonda viva kongeti e na nonda lo mani bale sa mai viva kongeti ngo marida bir na ngone leo bir talangana maramatina ka kiruba bini bina katalanga me baka satu kuna tuka ya bir na turanga tama ndora kana kena tereu tiku baka lebu na lebu ni bosi ni viva kongeti ala kutiku mai au senga baka tu ni bo reda maramanita mento me bosa dulu rumai se mendo me baka me bosa baka ni bimberi se me tukuna mai dona kami sambali tu senga baka dua na bosa kada ngala ko tsunga mai na bosa ngani bi baka ongeti ko ngani kino maru taksar baka lebu na nondor me dambe mati ni kua maramanita ni sa mata takatalenga na sala baka turang lo me viti me baka na nomuni bononi basu lele busar ngarto saya tu cukup mikir tu na maramani maramani bonole batu roba batu roba mai batu roba da kaun roba batu roba da kaun roba Iya, da kaun roba. iya da kaun roba pami ni binak sarkin ba lebu ni ongole mai mindor me bital no tunto tal ngona me muri kelan total program ono ngai bita patani ono ngai bitar tartalen viki ni marida binak ba lebu sara lolom sar ba lebu na o katal ngaki ni bi takir to no mutole ni bubale Naka valeu. Iyo. naka wadi toka Naka. naka wadi isa pami ni binak ba lebu be marida maramatale Watkins ngone le ni bangan tadi ena ena to toka o obalau ena sana lo mai viti baka bini binak taksar baka lebu ma ni sulito ko na nona ngona me mai talo no tu ko bikeda na ka binak ni sigani ko ndona maramongo o bi low puli binaka iya na salu berto na maramanitonga wati ko na na conference ena sigani ko kartu baka salu tikyao na maramanitonga kau nanu memontar to na vitala no na kabini ko ena no na sema mai na nanda marama hulagi o marida maramatale Watkins ya na noa awati ko talaga na kenan dola anto tale na salu gona salu ni Hawaii gona salu ni Hawaii gona na orchid beka kato masarabati gona orchid ka tali baka mangos goe salu dina serangan na sini kaundina au marretoka wantara tu kena no ena no kubitala no ke ana wat sau ngone leo ni runrua salibu koso runrua na tikina o de nandongo iyo klan itu na pantun teki umay namuka tikina namuka na sa no madwat iyo gua nga salu berto na kanta to na Hawaii ike Hawaii do na ka bibibeira na viva sol taki ena buku ni songo tikova iya gua martak tongo na kena rere binaka na orchid kung na kena wantar na no ni kuwa sarto baksar sol tiki orto na maram nitong Saya di mata laut itu di conference di mataka rere na total biak na matanggal sorsalu na soli biak viau ko biak na ga interview ko ni mataka ngonele ni tasiri ni taka ni na sema mai ni mataka totok iya bula binak lena rat bentaku ni mataka rona sema chukumikin rona marama betinani monot ko na roin ngona ganrau kelas obikum ni sa reddit ko na post sa beauty ko yani binakabali besar bikim ni nanto sema tiko mai yana bukunga ni bitala nongo na ngone lengo anti kelera debalala la sema tiko mo ko bat ken maramatina na wala kaloko na signi mataka sababu ni binakan bali bikim ni binakabali binano muni sema mai binakabali binano muni do bito kun tik mai na program ni talno dr t na ken bongi tik ngana be ulu tanga so do ding tek tukayani na be marawa Osava kumaga ni bikim ni tova kusar nakwalim na nung ni wakarong main tangay soto ni mataka na wala kaloko. Osava kumaga ni mathemata.